siya ngengoma. Ukhozi FM luhamba phambili. Akunjalo emsakazweni ukhozi FM yakhupha kamnandi indidane ithi inqina lemfene ngakhumbula album yakhe ithi amanqemqemo kanti phambi kwalokho ingoma izwe loqhosha ngokwenza kwakhe ethi yona into eyenza umuntu wesifazane engaxoleleki ukuthi uma ethatha igeja walifaka ensimini ukuthi amageja walingane khona igejambazo khona ipiki khona ifosholo khona ihalavo manje kuba nzima ukuxola ngoba ngazi kwenzakaleni imfene ethakathe emini kabhayi ezinye ethakathe ebusuku nakanjani njengamanje lengoma izwe ngaphansi ingoma kaStability uthi ngijimela lo muntu owangithathela umuntu wami isikhathi njengamanje imzuzu 12 lishayile khona ke leshaka lolunye sigiya ngengoma emsakazweni ukhozi FM sisibamba ithambo nakanjani ku 0716136667 thumela voice note ukhona umdedelo wohlelo ukhona uSipho Dladla asuka madoda umgabadelo wagabadela insizwa khona nomdonso ongadonseka uthi amdonsa vele kudonseka wena konakele emsakazweni ukhozi FM sikwinyanga entsha inyanga April zimbili insuku kunyaka ka2024 elamigama nguSandra Sandile Prince wakamthembi sibongo bathi ngadla isiqobisa ngempela inkalakathi imfeze emnyama njengamanje ke sigijime senquthu kwantombi iqoma ngegugu sidonsa iphovu latiyadika uqumbu lamanzi angcolile lapho zonke imbongolo hlezi yakina ufika qala insizwe engasekho emhlabeni yadlula zu19 kuDisemba ngonyaka 2009 ithi lensizwa izulu liyaduma emsakazweni ukhozi FM masibuya lapho siyangena kwingosi yethu ezekhethelo namhlanje siphethe uPapa G nomcine kokugwazela sothuthelana ngengoma kube mnandi kube nje ya khuphuka lapho izulu liyaduma wena